Please nagar by the ani mistake nkara. Donation jani je phari jak khaide kebar mana khaje ko please nagar by the ano ang joton thani. Kabangma je body part ko boni organ dogo bo spread ng thangka boro boro ang khangke bini lanso thang. Hello everyone, nong lam sawani katal news video ang nom baiti ka kam news oni sus hemram bosu ke video no full ladi unki besile rekari tini ni news video no sengla sinai wait guys nor tabuk bani Instagram no follow khai khonke follow khai di tabuk no bisingo no obon ke ani Instagram ID unki tabuk no search kai phat follow khai di unki tini ni first news angkha unki nor to sanjana THANGLIYA season 6 solid tong hanoi te abuni grand finale angkha mia fro te o grand finale ni winner angkha khasrang tiriang unki bo winner ang pro ni kissa clip nanya ji ते वो विनर मन या गलो फेसबुक दिखा से वीडियो पोस्ट का क्या आप वीडियो वो विनी फैंस रोना हम या फरका क्या वीडियो ने किसी से क्लिप ना जी। हेलो एवरीवन, आज त्रिपुरा आइडल का फाइनल था और इसमें क्राइटेरिया ऐसा था कि परफॉर्मेंस 40%, वोट 60% एंड सेमीफाइनल का भी मार्क्स ऐड हुआ था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग का भी बहुत बड़ा रोल था, जो कि मैंने आप लोगों से अपील की थी वोटिंग के लिए। और आप सब का मदद से, आप सबके आशीर्वाद से फाइनली ट्रॉफी यहाँ पर है। सो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए 1 मिनट 2 मिनट निकालकर मुझे वोट किया, अपना अमूल्य समय निकालकर, और अपने दोस्तों से भी शेयर किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हनके नर खाना मन में कि खासरंग तेरी yang bini fans रोना तामनी को कसर खा anyway guys in take next news का bell like and shocking news हनके नर तो संजना संजना देबरमा नो ट्रीटमेंट नि पगी बेंगलुरु तलांग जाखनै बाट हाइफन संजना न काशापन हॉस्पिटल एडमिट खाइना रलिया दुइटा हॉस्पिटल त्रंगमन दुइटा नो रेफर खाइ रहर काबनो बिकॉज बिनि कंडीशन bell like हमलिया 90% हाई बॉडी ऑफ बिनि कैंसर अंगि थांबा के only 10% हाइ से काम तंगछु हनका मै त न तने पहर देबरमा सोशल मीडिया नि बिसिंते फाइने का हम के क्लियर खाइ सावि रुफा क्या गा वीडियो नि किसी सा क्लिप नाइ जी Ngai tabo kok ngai abo se senga dino bono talang kha ngai bini tata ni to sini report tong lap ni ngai arjo to phono ka hai kono bono admit khai malia doctor saklai ri kata bro report nai saka mane ngalak orong ngalak bro ka ya kare re ma hai na ngai jo to report nai ta mang kha tabo bini bo hai problem kha ngai abo ma kisa sanai bini ngai kabang je body part ko bini organ do bo spread thangka boro boro kha ngai bini lungs thangka liver thangka ngai blood thangka te blood clot rok mong bai kha ngai te tumor hai botong bini back side te side ta ngai abo kabang ma sing tong sio kaisa jaga ngai surgery rok khono klaiman khamu ngai am hai kabang jaga se bini bahari tong bai kha rom side tong bai kha ngai abni babe doctor rok ase risk nalia borok ya karai rei khata ngai bini abo kok ni kok ya kong semi ngai ya kong khono tan suiman khamu ngai yang saka bo bising bo jo jaga se motamoti bahari thangmani babe doctor rok na ya karai rei khata ngai nong rang bo bainai private hospital bom keba ngai norok gana ni kase government hospital tamo kidwai aro khana tlang de ni sem refer kare ngai bo sang video borika jeni ko ya Bishal ne ro no khona te ya ne ro ni yang update dekha ngai ba hage sang aro tlang lai thangka tlang lai thang mani aro same condition no abo haino sao ngai jo to report nai bro same nota abo haino ngai last option dekha bro norok chemo start khai mano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia ka ba thanglia ngai bini to last ni 5% 10% abo hai sini si tongja sio sini ko ya sanjana ni ngai na belakai dokon nangai phayo abo khona kai sang ni abo sini aro salai belakai kab lai ka jotum bro video nok ba kin sini mokon le mok tirokta ngai bini ama song bini ba song to kuno sia hai sing thangba ka kama abo no sang belakai dokon nango bini ba asa ko sto kai tulai manita ngai tabu ka no last option bini chemo re wei bansi ka bansi liya ka bansi liya nama haita borok saman hingke norok chemo start khai mano abong kidwayok khai mano ngai problem hingke abose sakango borok no tata talang pro borok khai pro bini mama o je biopsy khai mane je block aje tissue no to bujak liya aro no hospital ka bai phaijaka ngai tomung a tissue aje block biopsy ni tongkhang ke o kidwayo no bono chemo start khai man khamuta ngai tabuk main problem hingke bono aje block khari ni babai bono ro chemo nai malia doctor kai size khaika norok tata o tesa back khai thang de nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai chemo start khai de ni sauta ngai sang tabuk sab lainai discussion khai lainai tabuk sang chini Bangalore team ni Dines chini brother Dines bo bai thangai sang tam klaiman borok bo bai ke sobai man tam klaiman klaimia senga
माने कक साब लायनाय किसा second session discussion khalainai ta tabok thangai Henkin naro khanai manbai kina pohor Debbarma tamni saka. Henkin naro omhai news na nyamusung ke channel na subscribe khaji te bell icon ho click khaji omhai video dati mana. By the way guys, in text next news sangha o news Sanjana ni related no. Henkin Sanjana ni loge pohor Debbarma te Bishal Tripura thangja khani nyorok saimano. Bishal Tripura Sanjana ni update video rupur kaise mistake angkha. Ba video donation thunai rono stop khai tongra rini saka. Henka video ni kisi sa clip nai neji. Mantai kisa matai ni sanji chang solina nango. Jara donation khaina rok na please. Kisa anik than koimong naw kisa stop khai toni gara de. Sing jefro nang naw na sanai. Obna Henkin naro khanai manbai kina Bishal Tripura buni video tamni saka. Henka obna tunye bo Facebook live phaipro. Omme tanno tunye clarify khaga. Te bo mistake khani ko shika. Henka video ni kisi sa clip nai neji. Jatana sarigam ang kisa live ma phaisine ang sorry hamiano. Belake sorry hamiang to ha. Bed okologo bed doise mathusio mane rest khai matongo. Jani main topic ani je main koksan phayo laibo bong khang ke jang recently video upload khaijak kaisa dupora onek depression onek tension bagai kono saimalia aro donation bon khair di chamani ang actually chamani kara donation jara khaine ro kosto khaijuka oboron te kisa kok samani sia please na kar baide ani mistake khara donation jani je pharisa khaide kebar mana khaje ko please nagar paida no ang joton thane nagar sang sorry belake hamta ya kusai do kapura inge tayani phone ulta falta mobile bo rosto da please ang joton kholomo na karo ani phone Henkin naro khanai manbai kina bo finally sorry chan ka abna tunye te mistake khani ko shika. Henkin naro Sanjana no tunye to update mana musu ga channel na subscribe khaji te comment khaji. Henkin tinin bage musu no sina news video na musu ga channel na subscribe khaji na mala fine text next video